Danas ćemo testirati 10 tajnih mitova u Stumble Guysu za koje niko ne zna. Vidjet ćemo da li su istiniti i da li rade. Ako želite da gledate još ovoga, brzo bacite subscribe da vidim i bacite like na ovaj video. Prvi mit koji ćemo danas testirati je taj da li možeš promeniti boju imena u više boja. Vi me napišite šta mislite da li ovo zapravo radi. Ljudi, sad ćemo da vidimo da li možemo da zapravo promenimo boju imena u više boja, da li to radi. Znači idemo ovdje, ljudi moji, kucamo sada, kucamo ovu kao neku strelicu, color, kucamo ovaj znak, kucamo red i kucamo ovaj ovdje znak i sad nam je nestalo ime i ako ukucamo, da, imamo sad crveno. Šta sad treba da radimo? Treba da bacimo ovu veliku crtu ovdje i kucamo, ljudi moji, strelica, color, kucamo ovo, blue, kucamo ovo ovdje i kucamo desnu strelicu, treba da ukucamo pas i da, ljudi moji, sad se ovo dešava, ok. Sada ćemo probamo ovako da vidimo da li ovo radi, znači idemo, ljudi, opet strelica kao vamo, idemo color, idemo ovaj znak Y i kucamo desnu strelicu i sad kucamo jovu, idemo opet kucamo ovo, ljudi moji, opet strelica, oh my god, pogledajte ovo, ljudi, ovo zapravo radi, či možete da ukucate ime više boja, vidimo da li će ovo da se prikaže ovdje, da, prikazalo se, ljudi moji, ovo je bukvalno neverovatno. Sljedeći mit koji testiramo je taj da li možeš da imaš skinove koji su dugine boje. Iskreno, ovo će biti interesantno i idemo da vidimo da li ovo radi. Sljedeće što testiramo je to da li možemo da imamo skinove duginih boja. Znači, kao što možete vidjeti, ja ovdje imam otključane sve skinove. Znači, bukvalno ne postoji skin koji nemam otključan, ali želimo da testiramo da vidimo da li jedan od ovih skinova može da ima dugine boje. Na nekom skinu koji je malo čistiji kao što ovaj, da vidimo da li može on da se pretvori. Za to će nam biti potrebna jedna tajna komanda koju ćemo ukucati ovdje pored imena. Znači, ljudi moji, kucamo kosa, crta, rainbow, crtica, skin, ovaj znak, strelica, al i ova strelica ovdje. I idemo free. I sad ćemo ući u game da vidimo da li to zapravo radi. Moments later. Evo nas na tile followali sa jednim igračem. Ok, ljudi moji, ja mislim da je ovo fake, da ovo ne radi. Nije nam se promenila boja skina. Izgleda da ovo, ljudi moji, ne radi. Sljedeći bit je taj da ako se subscribe-uješ upravo sada dobiješ besplatno legendary skin u free spinu. 100% radi. Testirajte vašu sreću. Sljedeći bit koji testiramo je taj da li možeš da letiš u Stumble Guysu. Šta vi mislite, da li može da se leti u Stumble Guysu? Sljedeća stvar koju testiramo je ta da li možemo da letimo u Stumble Guysu. Znači šta treba da ukucamo ovdje? Treba da ukucamo, ljudi moji, strelica fly, crtica hack, strelica unlock, strelica now, strelica i sad bi ovo trebali da ukucamo i ovo bi trebalo da radi. Pošto smo radili to, sada treba da uđemo u game da vidimo da li to zapravo radi. A few moments later. Ok, ljudi moji, sad ćemo vidjeti da li ovo radi i ovo radi, ljudi moji, znači možemo da letimo, oh my god, ovo je predobro. Hak za letenje, pogledajte ovo, ljudi, ne mogu da verujem, znači ova komanda zapravo radi i sada možemo da letimo. Čekajte, vidimo da li možemo da završimo prvi u cilju s ovim letenjem, znači, nažalost nismo uzeli ni jedan checkpoint, a vidimo da li možemo da uzmemo uopšte pobedu s ovim i šta će se desiti ako uzmemo pobedu. I to je to, prošli smo, nice, ovo radi! Sljedeća stvar je ta da možeš da uradiš trik da se teleportuješ u cilj na lava rašu. Kao što vidite, ljudi moji, ako dođete kod ove zastavice ovdje i spamujete space konstantno, u jednom trenutku će vas samo teleportovati na drugi deo mape kod cilja, što je neverovatno, tako da idemo da testiramo da li ovo radi. Ljudi, sada je vreme da testiramo trik na lava rašu. Evo nas na lava rašu i sada bi trebali da dođemo do one zastavice tamo i ono bi trebalo da radi, ljudi moji. To ja mislim da je ono istinito, ne bi me čudilo pošto dosta već life hackova postoji za ovu mapu, ali idemo da testiramo onaj. Znači idemo, ljudi moji, da vidimo da li će ovo zapravo raditi. Znači sad treba samo ovdje jumpujemo ovako, da vidimo da li će nas spavnovati tamo, znači evo bukvalno spavnom jump, ne pomeram se. 3 days later. Ljudi, ja već 5 minuta ovo radim, ja mislim da ovo ne radi, da je ovo bukvalno laž. Tako da idemo da uđemo u cilj da uzmemo pravu pobedu bez ovog glupog life hacka koja je lažan. Sljedeći bit je taj da li postoji special spin iz kog samo dobijate special skin u Stumble Guysu. Sad ću vam pokazati da li je to istina. Sada je vreme, ljudi, da vam pokažem da li zapravo postoji special spin u kome samo dobijate special skinove. Da, postoji, ljudi moji, kao što vidite, ja sam otvorio ovdje u live streamu special spin. I ovo radi, dobio sam special skin kao što možete vidjeti, ljudi moji. Dobio sam special spin i otvorio sam zapravo više ovih special spinova. Mnogo dobra stvar, ovo je jedan od tajnih načina koji ja znam kako da dobijete ovaj special spinove u Stumble Guysu. Ako želite da vam pokažem, obavezno bacite komentar i bacite like na ovaj video. Sljedeći bit koji testiramo je taj šta se desi ako ne uđeš u cilj, a jedini si igrač u rundi. Iskreno mislim da već svi dobro znamo odgovor na ovo pitanje i na ovaj mit, ali idemo da vidimo. Ljudi moji, sada je vreme da testiramo šta će se desiti ako ne uđemo u cilj, a jedini smo igrač preostao u rundi. A few moments later. Evo nas na ovaj randaru i sad ćemo da vidimo šta će se desiti ako ne uđemo u cilj, a jedini smo igrač. Znači vidite gore testo piše da je ostao samo jedan igrač i to sam ja i ja treba da se kvalifikujem. I sad ćemo da dođemo do cilja i da vidimo šta će se desiti. Evo nas, ljudi moji, kod cilja i sada je vreme da vidimo šta će se desiti ako mi ne uđemo u cilj. Ljudi, samo se završila runda, nisam ni primetio. Znači ništa ne piše 0 remaining i to je to, šta? Šta se dešava? Okej, ništa, match finished, kaže. Ništa se bukvalno nije desilo. Šta?
Ljudi, samo da vas podsjetim, ako još jednom niste, bacite brzo subscribe da stigamo do 60.000 subscribera. Sljedeće što gledamo, ljudi moji, je tajni trik na laser traceru gdje ne možete da umrete i bukvalno čitujete igru. Reći ovom triku ovdje, ljudi moji, kao što vidite na ekranu, znači bukvalno lik je samo skipovo sve. Pogledajte ovo, oh my god, ovo je nevjerojatno. Znači lik je sa emotom preživeo laser. Znači ovo je nevjerojatno, pogledajte šta je uradio još jednom lik. Znači lik je bukvalno samo bacio emote i preživeo ceo laser. Ovo je nevjerojatno, idemo da testiramo da li ovo radi. A few moments later. Sada je vreme, ljudi moji, da testiramo tajni trik na laser traceru. Evo nas na laser traceru i sada bi trebali da vidimo da li onaj life hack radi. Imamo jednog igrača samo da on ne umre, okej? I sad bi trebali da umremo, okej, ovo je fake. Bukvalno smo dali ovom igraču džabe pobedu, ovo je nevjerovatno. Sljedeći bit koji testiramo je taj koliko vremena rundi treba da se završi otprilike. Baš me zanima koliko će ovo trajati. Sada je vreme, ljudi moji, da testiramo koliko zapravo vremena treba jednoj rundi tačno da se završi. Izmerit ćemo timer i vidjet ćemo koliko zapravo treba. A few moments later. Evo nas na Humble Stumble, jedna od kraćih mapa. I sada smo pustili bukvalno timer na go i sad ćemo vidjeti, ljudi moji, koliko zapravo treba vremena da se ova runda završi. A few moments later. Evo ga, ljudi, završila se runda i vidjeli ste koliko je vremena bilo potrebno da se završi ova runda. Sljedeći bit koji testiramo je taj da li možeš da uradiš super jump u Stumble Guysu. Sad ćemo testirati i vidjeti da li ovo može se uraditi. Za to će nam biti potrebna jedna komanda i ta komanda glasi ovako. Kucamo, ljudi moji, kosa crta unlock, crtica super, strelica jump, strelica desno, hack, crtica now. I sada kliknete free i ovo bi trebalo u teoriji da radi. A few moments later. Evo nas na Hot Wheels mapi, ljudi moji, okej, ne znam kako će ovo zapravo raditi ovdje i da li će ovo biti uopšte moguće se uradi, ali sad ćemo da skočimo da vidimo da li... Ovo radi, ljudi moji, imamo letenje plus, oh my god, ovo je najneverovatnija stvar koju sam ikada vidio. Da li možemo odmah da završimo u cilju ovdje? Da li možemo da skipujemo sve i da odemo u cilj? Sad ćemo provjeriti to, ljudi moji, ali ako ovo bude radilo zapravo, ovo je neverovatno. Da li završavamo, ljudi moji? Da, završavamo, ovo je pre cool. Sljedeći bit koji testiramo je da li možeš da dobiješ besplatan skin u Stumble Guysu. Kako možete da dobijete? Možete dobijete pomoću free spina koga imate svaki dan u shopu i također možete da ga dobijete kad Stumble Guys odluči da da neki besplatan skin u shopu. To ste već vidjeli da se dešavalo dosta puta. Davali su za sad, ja mislim, 2-3 besplatan skina ako se ne varam. Jako su bila cool. Mislim da je prvi bio Stumblebot, drugi je bio Chicken Legendary i treći je bio, ljudi moji, onaj Rider. Ako sam pogrešio, ljudi, napišite mi dole u komentarima da nije možda ostao još neki besplatan skin koji su dali. Ali postoji još jedan način, tajni, ću vam sad ja pokazati. Kao što vidite, na ovom nalogu sam da nemam bukvalno nijedan skin, a svi su skinovi ovde. Ovo radi u retkim slučajima stvarno, ali ako uspemo da ukucamo ovu komandu kako treba i da ova komanda proradi, dobit ćemo sve skinove koje postoje. Znači treba da kucamo ovde kosa crta unlock, strelica ka levo all, strelica ka desno skins, strelica ka levo free, strelica ka desno now, crtica unlock. I idemo, ljudi, da kliknemo free. Kliknuli smo free i sada treba da uđemo u locker, da imamo da li će ovo da radi, da li ćemo dobiti sve skinove. Idemo nazad, ljudi moji, idemo u cast. Ovo stvarno radi, ljudi moji, ovo dobili smo sve skinove. Oh my god, ne, ovo je nemoguće. Ne, ovo je nemoguće, dobili smo sve skinove bukvalno. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.